Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan. 𝚘𝚘𝚢𝚘𝚘 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘𝚘
Paul kalame masani nei I aso ngafua taitasi ia ua whaingoina ia ole 𝚜𝚑𝚦𝗖𝗟𝗔𝗜𝗍 ale tupu ai le ia mataina la le tātou mata upu ma le tātou whaasoa nefia ia se o tātou a mata mo I se talo ia I o vale tua o le mātou tamā ai mātou tele I tautala I se upu e tasi pe lua pe a mataina fo I le nei mata upu nei tu la o le fiafilo mātou atua e mua lava o na mātou wanga I atu I lau o fio I se soasoani Tama o se ngaruenga e whaia fua pe au no malawa fio. Au no malawa fio nei whasoa, nei foi mata upu, le iolo matou atua. Ia o se ngaruenga lava ua whaia fua. Ia mea uma. Na e whaia le malama, na e whaia le poli uli, le iolo matou atua whaatai. Ia ua usauni. E a mataina nei pol kalame, ua usauni o te tautalangia lau upu I se taimi o mua. Lele ie. E mua lava o no te talo mavala au I lau o fio I lau fe soani. Au ai o tele I loa se mea o au tangata. E ngatalo I loa o tangata. Le ala leo o te talo ai mavala au I lau o fio. I loa nganga pa ia. Fio mai au nganga pa ia. E te fe talai ma e molio o lau upu I ai o finangalo ma loto o lau nu mau tangata. Ai maise o lau e kale sia keu siano I le fiafi nei lo mātou tua. Tama tau lava ina whao ngā mai lo leo o lo ngutu o le fiafi e ala le puipuinga ma le leo leonga lo tātou tapa au le langi le ngata I le ia o lana wha malolonga ia malo le soifo manuia ia I nei tu la o le fiafi ia o pa ia mo sa moa ia ele toi mawhai o na toi wha matatala I ne ni upu o se tangata po sona poto ia o pa ia o popo Whapele o se whamtalanga ne ia au mai pa I o le tua toe fia whatalo whatuai ia I nei tu la o le fia I lau whasausaunga Samoa mai maunga titele ia se ia pa ia maunga I nei tu la o le fia ia toe fia whatalo whatufo I le au whainga luenga pa ia le tua ia I tonu o le to vine ma le to vine ia ele ngata I tonu hao te nei ia aile I alu loa la le tātou mata upu fo I nei fiafi. Ia e toi fia momoli atu lava ia se whaatai tele ia tātou sponsors. O malava company ia foi lea alo matama whanau si o tātou atu pele o Samoa. Ia malatou businessi o I tātou uma o loo whapena o na langolangoina foi matutu mai le tau au so sani foi nei ala leo ma nei ministry. Ia momoli atu le nga whaatai tele tau sunga e li pule mo tau whalitua. Ia whapepa ia o au whainga ruenga ese ia I to tonu o tau company taitasi. Ia le ngata fo I lea o nisi o 𝚗𝚑𝚙𝚢𝚑 lo whapena fo I o na soasoani mai tu mai fo I le tau au ia e langolangoina fo I le nei ministry ma so lulu. Ia I le taimi whapenei Ia alona winga ele o lava se taimi foi le whapena o na whaawawai le pokalame nei o le Laoai tupu na o le lua aso e whapena o na whaasoa atua le global o le vai so le na atua nai le ana mātala noa atu ma le sunga le whaife au I le mua Nofoa'Iga tupu o lona mata upu la se fulu ma le lua ala fiafi nei e le manatu o le atato wanga I le mata upu le se fulu ma le tolu ai vava I le mata upu le na o le se fulu ma le fa versus ia I le whanaunga le ma se whanaunga Israel le whanaunga le a Iakopo ai manatua kako vava ai foi le o aper amo ana mata mai isi fuafuanga le tu se o mai la le tangata le o tavita le ala o le ono Nofoa'Iga tavita le tautala I le chapter le ma le chapter le nga ma faso atu I le vai so to na o le winga foi le o la u famtalanga foi le o tato nofo nei matato vava ai mata foi le fiongo pa ia le tu e makaukia le tu le kauke au uma ia nguunga ma whangua lalo ma maunga ma whangua langkas. Ia,
kai mai ala e ka lepo se ia o mai le mele ta o heperona le ala o kako vava ai foi le se tau foi le kiki ko se ka o whamatantala tu le mele foi le pi mana ia foi le ia ona e pu ngar full fa vese ia ai le o se mai ale la u to foi le si tu fa pe se kilo foi le i le atua o le atua mana fofanga a kilo i twipi e luo peniamina mayut a ka kilo i le mafua anga nga mlainga pe nga ma sasa le fa nga le atua le wali i e ko o yuta ma peniamina mafua mai ia inga ua kuli e mose ia spai fo ie oe e va ile ngu na tuli la i spai e ori e lunga fo ile o fie fai mea kele la ori o fie fai mea fie fai oloa le mea nga len kupu ko ngofo la ori e o fo ngale o kanga ia o tu e va tu taulanga ia o la wala fa masiu wale fa maongi la wali le fa masingongo le mu ia o mafua mai ar fi fai me ia o nga me le tupu ne ona po e kau ke tau te soi foi mo wala fai awa ke la kwa bribe o lau afeka la le e si fai fo fa masingongo se o kali ide ia o so le afeka la le kanga yo elu ia i fo fai me pelu ngau mai le tripe le o peniamina le kama rasela o rasela o le tangata le sa piko sili nga mga o ia kopo ala ku ia kopo kikilo nga ku o ka se au le o rasela ai va ai ku ele mga o ia le o le makua pat o inga lenga se ai se ai la ta vita walu ku mga o ia rasela le kiki le anga nuu fo ile le suria ma papata na rona le sai e longa anko le ele fa penga fa pe ke fie manga o le fanga o sesi o le fanga o kingia ku sa pe o lo anko ka pe o le mele ngala ko i tavita e mua la au mai le kingi ma ku ia oi e ke au nga mua fa lunga kai mo vai ma ngai o ai sia la ngala si le fie le tu loko le o ri e ke mi le ngo e sesi mo le si kos fulu ia le ma sesi o la ko kulo nga songi se me ka o se kupu Israel se vanga nga la ka mai e ko le ala we fa longa le fi ni pe ngo fa makala o le kupu mo e fa nga o mai le choi po peniamin le kamara sela le ala wo ki ia saulo e sau ele choi le o peniamin o le ala wo se e mai lo ia ta vita e sau mai le choi po yuka o le kama le e fai ma tupu o Israel but o le second king le tunga ia choi po Israel langa lenga mai nga kupu ia peniamin le kama la kiki ya rasela koe kupu fo le tangata ia le makua nga fa nga fo le tua ia Josefa le kupu nga mai le tangata fo le nga fai makupu mua Israel nga o sipiriki nga le tua mu o le ngo tangata na fai nga ke lo ka mai lunga le i saukali nga ke lo pe fai le te kau mo mai le ko fa so tua o inga le ala nga fa nga mai lo le tangata e ngoa ia yero poamu e fa nga mai la ile fa nga mai ia manase Efraima makol fa nga o Joseph o Efraima mangase le ala nga fa penga o nge ya mako e ke au nga mo mo ka usanga fiku nga vakule o makua ya e makua le o makua le manga o le kiki mafuala eva ai ku ia ia le kamalo e au le kele la kiki nga le fa mai le anga maka i o kele lo po le ale wingo nga me po o le me wo maka makua po le me ia o la se me ka fa le maka o le ia we never knows ia aya maka ia pe vai ko ma nga i fo le blue ice e maka
ia le tu nei fiafi ia le ala o mata tu fapea la ka ko lo la e se fa ka kusi ia malo on sai malo le kapua I malo le mafuka me nei tu la le fiafi ia le tu le la fa ka ku versus uma ia langa e o malia kusapeka ke uma ngai sfuru ka wangi ke fia o ia sungal fatonu ia makalos ia fa mai lola ia wa fifili cha vita mali e tai to afe ma ta fo ile sa ka ku ele o se tangata fo ile sa ka ku se ainga o le kamale o saulo mala wa e mo kama pele mapu fa fe un ka ko ilo mana tu anga fa pe o se anga fa pe o ka vika mangkua o le anga va o le tiute ma le faiva o ka vika o ia o le leo ma moe o le ainga ai ki kilo ia sing o fe me nga le loa ia sing ile nga le loa ko kongo le ai ele ile loa yu ko le vau pe o me ala ngo foi ka vika le fa ngama yo fe me sei anga fa pela e o se kanga ka le sa ka ku ma va ai le me ko kingo longa ma o nga le lo asin ai va ai o le si me foi le nga lu so asin anga ke le ma wa asin yo asia le nga le so experience foi le as a shepherd ele so nga poko ma sangi foi le e pela o ka vika ai vai le lu tanga tale ele ia lu ku ko nga va fo nga lu ile ai pe lima e ngu le nga lu lo winga o ka ma fo le nga a war ke le a lo nga ola ai ala far ka a fo o fu o sol pasi ya o le fie o sol pasi ko sa le ai le ai ma se fe au le ai ma se me le ai nga fa penga o ma fo ninga o le tanga tale o saulo ia saulo fuole le la ku au so mai singi ala ku le mawa singi ma kwa sau ai no winga la o tala fo le wo fa mo longo e fe fingi o le si me ke le nga kupu I o le akola au o le akola au nga ia e fo le si uso inga ua kula I mai la saulo fo le fai ma kupu mua mangku le akola au nga wakur fa nga wa eli ia le ori nga o feni ma fine aso fa nga wa eli le fai ka ulanga la le nga le sa wa ia le akola o ipeteli manko peteli o nga le masangi nga o ku ia hana ma elikana ia ma o foi nga la ilang fa nga ia elikana ia or ka ko hana lis fa nga wa sau wasi finge inga le ula I o pe ni na malanga fanga ya so o mai ipeteli fai ka ulanga ya avai o ngale nga kang ye fa finge ya hana ye ile tua ma fai langa ka konga I le tua nya e fo I mese kama ya ke e fo inga mese kama ya ke o ke ko fo inga ku ya oi ma nga yo nga kala ale winga fo ile ke si ka ko va ile ula ia famele I tala le tuspa ia o aku o ifo la wali ia ma moe ma fingi o ngala lenga ko sa I le atua ngala inga ma fua e o ko kaule ko mo friskia ai o aku faia inga ia friskia o malo la wali avaku akola avaku akola o ipeteli ave o ko ngala wa pili mera ka wele ka wa ai ke o ko nga o feo ki mai mau lo friskia akola ma ko ia I friskia lima ngo tribe o kata o kasa ia o eskelona o ngalo e ke o lima se le ia se umalela to o ye le to o tu nga ka o ko lai o tribe ia lima tribe o foi lele o friskia ia va yor kanga kata lenga ave ile wala le mele o mawai inga ua kula I mela ka vika le wo lo cha vita wo united uma tribe foi le fai ma tupu Israel le memo mo ala le nga fai ka vika nga fai lo awa I kanga ka uma ia le nga mai wa koa uma kele kanga ka o tribe ia le wo mai foi le o mai la support ka vika wala ko lo foi le masinga o ia la to a mai lo I le si tangata le I
amailo I le si tangata le I le kikiro mai afris kia sa uar ka vale le whakafou hoi le koso mai lunga sa wau kikiro mai wo o mai ai ele malau whanguo o Israel koe fo ilo fris kia wala koe loa le o koe o mai ako la au I kongo whanguo ma ele o foi leo Israel o le malie la foi le a mai lo lai ia I le ta se fai ka ua ko fa mai ona le ta vito Israel uma e a fua mai so ara I aiku pito e o atu I le mea e ui atu ai I a mato e au mai ai le atola au ale atua mai 𝚗𝚘𝚑𝚗𝚎 o le mea la lea o kangaka le o le ngu kongu a le mua ka ngu mai e le ako lau I le ngu le ka o ki o le aio yuta e ave ina e ai nai le mea o le atola au ale atua o Iova o ila o le mangai ai o ngi kala pe aka ko mafau ye ne kusa o le mele o le si vaenga ke le o le kala le I le taimi o ngofo mai ka vika esaking o langa luenga mua le a kupe o sanga campaign mua le po o sanga ko singa le foi lele inga ua United Tribes is full o Israel le ala o manga o loea e au mai le akola au mai I le ai le o pa ala po kiriata arapa e au mai la I le mele ngofo ai ia tavita a mai la I Jerusalem a ka kirkilo I kai media pa ka ia wala to avele atola au le tua I le fata vale fou ai le fale api na tapa o usa ma ayo na lata ita ina atu ai le fata vale o le fakale kai ele ori ia mai I le ngule ka o pa ala po kiriata yarima mai le fale o le kangakale ngo ya api na tapa le alawo mai loka vika mako me mai aki kilo I ole me mua le nga fai tavita inga ua o taito aki tonu le wo I le sisiva fai avi inga fai pespesenga le ua vaku le akola au ale sisiva ku ka vika marengu le kai le ori e ko lua usama ma ayo ia le faka vale e la me le kupu inga wo o me le ka o ki tonu fa mai wo le me soli e se ko ki tonu ona tango atu le usa o lona lima e ta ofi ai I le atola au ua fa pa u povi le wa kango aku le kasi le me mali le I story le ka ko ke le hilo po le hale me ngala inga fa pa u povi o longo winga nga le tua langa ke si le fia le mere kupu I nga kango le akola ya nga ko si le fia le mafuanga o le akola au ele so nga kango ya si le akola pa ua kanga ka ngofi le akola nga o tangata salevi le anga o lako kofinga le nga kofi la ko le ku o la ko e avele atola au ale atua le fanga o alevi o kokolu kama me rari ya le si kama le kupunga mai mose kokolu fanga ua alevi la ko wala ia le fenga I mare venga mele le kango fua ye isi tribe o levi ai nga kofi fa piko ala vai le atu o la ko ave ai le akola ani pe fe ona o au mai le atola au le atu ia tia le manga o aka vika ia o le akola au le o fala vela me mele ho tupu le o ki usa I o fefe lo la maka vika ko ave le akola au pe ko move ko le atola au sisi ya me o le ala wa ku I fa I ngole mele o fa resa usa wa o I lenga ko asahai le tua ia usa ma o ke usa ku lo mare akola au I ai olo vai la aka kilo I le amatanga ole ngalu wenga ka vika nga fai inga ua ave matupu
sa kilu a whamere ko inga koe le ui lai uka i o le e vai al pa mamoi whamai loi pe whika an e le kau ke le ala fo ile le ia le taulanga pe a le saukam a saungar kam woka kasi a whamele tua o nga kūroi lunga e whaau vai nga a maka mai ai lalo ia le oranga o tawita nga train mai ai lalo o la kiki as a shepherd, as a leader, as a king a maka mai lalo o ngā kau ke lo whamele tua o leanga o le kangaka e va ai le king o e va i fafo o le tua e va i le loko o le ale me le whamei i a saulu o le king o a e aka vika o le loko o le ngasiri sila i le tua ako kikilo fa i mele tu e mo fa le kingo ai muri fa le anga o le aka mo le nga o ke ka ko ale aka mulonga lua o le aka mo le aka fa ele ale aka mulonga lua le aka manga o e va ku ia i mela i vi ele tu alo fa la vela o le wa kango ele i mela le o fefe ka vi ka ko mi ngoi ko le akola au sisi ia kaskas yengi ke wo ke nga i foi mai ia vi ele tua mai sa popo vi ele tua nei fe ia fa mai lo la ia ona le au mai ai le ta vita o le atola au ia te ia ile ayota u avane ile fale o pete e toma o le sakata ia we vai ne o vai fo ile fale o le kanga ka kopunga mai o fris o le ia o fris kia o kakale sa le 𝚟𝚑𝚍𝚘𝚡 o le kakale wa ku o ile akola au le wai o le kaka o le fris kia le wa va e longa fale le kaiminga e le atola au le atu wa e saungi e ku le akola au le atu e sofangu wa e saungi e ku le atola au le atu ni so ele ina ia fa manuia mai ele atu ia toi Laoai ia o le tatou pol kalame le nei fiafi o le full farvest ia le sa tau fai foi e famata tala atu i le fiafi nei e manatu male taitono ele o ise ato toa i la faso nei fiafi ale tatalo anga le lei atu le nga pa ia o le atu ia fa ato atu ma fa malama ati di seme ele ma fai ona o ele lo tangata nei fiafi al taimi o le tatou fai se talo ia io vale tu o ma tu tama fa taitele mo lo upu o la upu le o lo fa manatu mai a te matu e ta ua tele. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office